Tēnā hui hui tātou I runga I tēnei kaupapa o ngā tohu Reo Māori e mihi mai nei. Tēnei te mihi mai oha, kia koutou katoa. First and foremost, I really want to thank our mana whenua partners, our tākaiheri partners, for their commitment to this strategy as well. But mostly those before us who have fought long and hard for the revitalisation of Te Reo Māori. I'm really proud of how we prioritise our relationship with mana whenua, but also how we prioritise the revitalisation of Te Reo Māori. No te taurua mano te kaumaono I whakatauhia e mātou ko te Kaunihera ko ngā iwi. Kia huri a Poneke hei taone reo rua. I mua rāno I te tainga o te ruarau tau o te tiriti o Waitangi ana ko te rua tekau whātikau tēnā. Ko te Kaunihera tētai o era e noho ana I raro anō I te whare o te reo Māori ora. Me te anga atu ki era whāinga matua, kia kotahi mere ona tāngata e kōrero Māori ana. Nō reira ko enei mahi katoa, e āwhina ana I a tātou o te kāwanatanga, o tira o Aotearoa. Ko te hiahia I puta mai I ngā iwi o konei, kia rongo anō I te reo Māori, I a rātou e hīkoi haere ana I ngā tiriti o te taone. Kia kite I te reo Māori, ki roto I te āhuatanga o ngā whare o te hāpuri, ki roto I a Pōneke nei. Kua whakapau wera, kua whakaheke wera kia ea ai te rā wawata. Ko enei mahi katoa, ko te tūpiki ora tēnā I tōna tuatahitanga, ko te anga o te reo Māori tēnā. Waihoki, ko ngā kura reo, ko ngā huinga reo Māori, ko ngā taupānga reo Māori a mahau e rāhua katoa, nā te iwi o tira mō te take e hihi ana kia kite anō, kia rongo anō I tō tātou reo. E rere haere nei I te takiwa. It's incredibly humbling and exciting for Te Kaunihera Karepa Wall and his team to be recipients of this award. It shows the passion that they have for their mahi, and I'm really, really proud.